Tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 nibwo hatangajwe inkuru y'urupfu rwa General Makanika. Uyu akaba yari umuyobozi wa Twirwaneho, umutwe washinzwe n'abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Abanyamulenge bakomoka Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wari ugamije kwirwanaho wikiza bamwe mu barwanyi ba Mayimayi ndetse n'abasirikare ba FARDC babatotezaga ndetse bakabacucura utwabo. Ni inkuru yabaye inshamugongo ku Banyamulenge bose ndetse na M23 byavugaga ko bari hafi kwihuza kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa Tshisekedi, bavugaga ko bahohotera cyane mu gahohotera avuga Ikinyarwanda. Urupfu rwa General Makanika ntirwaciye intege abo bari bafatanyije, ahubwo rwabahaye imbaraga ndetse rw'imbarutso yo kubohora kariya gace ka Minembwe. Inkuru igezweho ivuga ko abarwanyi ba Twirwaneho bamaze kwihuza n'umutwe wa AFC M23. Ni ubwa mbere uyu mutwe utangaje ko mugaragaro ko ugiye kugaba ibitero ku gisirikare cya leta ya Kongo ugamije kuyihirika. Mu minsi yashize wakunze kuvuga ko utarwanya leta, ahubwo kurinda abaturage b'Abanyamulenge ibitero by'indi mitwe y'abarwanyi leta yananiwe gukumira. Kwihuza kwa AFC M23 na Twirwaneho byatangajwe n'umuyobozi mushya wa Twirwaneho ari we General de Brigade Charles Matama. Yabibwiye Ijwi ry'Amerika ko bagiye kurwana ndetse bagafatanya na M23 kugira ngo bakore ubutegetsi bwa Tshisekedi. General de Brigade Charles Matama avugana n'Ijwi ry'Amerika yavuze ko nyuma y'uko urupfu rwari uyoboye umutwe Colonel Michel Rukunda batakomeza kurebera, bityo kwa barafashe umwanzuro wo kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kugira ngo barengere abaturage.